because ono ana sema cause obi nya sa ade yanko benye bi eye ade bi Nyankopɔn de adom asantefo ache se wodwiri ho a wonyede wonti ase ai se wodi aduaba hye fom woyɛ de na bepi woyɛ de na asante be de ebeyi ne ho aba edi mebi a me kan se obi a so mo asante so yɛ de ehia wo no matter how it is so oye infantini na oye we bi to papa infantini mam na asante enso so no asante sam so me fani akọ e ba se infantimu so a me fani agbo tinana ya ma mo pia se Onyankopɔn no a wonkuta no to nkwa ne ma wonyini nchema ye na yejeje so ansa na ya no obeto no sa afro so a waye de wafro recently kwa no sagranti woyi o ye ne wo Ghana me konti hene makom hene ye koy e de kota akire e ma mfanse bibia so ye kama oh ye ni menhia wo ansa wo so na mdi kaka cho me kasa na me ka se akonya na se bi ye tiso wo krom ha no afiri menhia ene de akonya no ye den ebra ha about 42 years ago so na me che na ti se ye si wo hene na se wo ba bi so ya ye ko menhia ko sere na menhia yi na atepa hene na oba ha na oba ba beji enso aye no ndi ye ni menhia de sabe recently kra no me ko ho eno mudi nsa wo so pa Midin Nana Kwabena Amakye Sawoansan me Asantefuohene of New York. Sebi me Kwabena ba. Kwabena so ohingasi wo ho no mone offense hene. Ntina ma me fa Sawoansan. Ena ofin ene abankro so ni nana enemy. Edi yadwumadie mu no ye nye na sabi ye be ye bibidi aboa enipa ye see so no sabi ye start ye journey no ya continue uko Germany a obenye nipa obom di no betuma ka chance nipa we sabi bi obesi me so you see man baba adwuma obehu the same thing if you Canada obehu the same if America kra ye buy no nipa bebe na afa me na so wo ha no ma sabi wo mo eko di ni nyina no e nyame adwuma no e bia na ye ade bia ye bia no sabi ye Ghana nti ne ma ye de ye na eye na otumfo opokuwa na bummu achiaw adawoma ena odum yen ena odi akunya kasie ba besi ha a odi ma ye so bu a wote nchen a sabi an officer santimanko no ye trabi but nye trabi a amamra bia menhia ye ne ho bia no kosidan ne ho anyina adu ho a sabi ye de ye bi ewo ha sabi asantema obi oto na so wonima obi ze bia ase agrobi na edi but enya agro na edi santimanko no etimi boa enipa bi wo ho kra sabi obetima nya asem na ye po biam na kwa gina ho no na akodi agina mu edi amaw santiman etimi ko ekogina ho ko yi obi asabi wodemu a woni nkrata ye de no ko fie kra eyi no de ba fi because nam se records ho ne se kuo no already sabi bia no chena bibi wo ho no ma ye hweme a efi amtie yi mata more than 30 years edi maybe ana me kase eye young people no a wo mo eba wo mo modin ye mfa ehumra ekuo na sabi ubamu na se ye no mo ye wo ha no mu ze etue afi ko wiye a retirement mo ana me ko edi ze mo young ones na o mo ba mu de beda akire edi agam obi a wo ho bia officer santimanko no yetra no manwene sa
ye de be magana aye de akọ enimu eze ohwe a obi abakrom hanom a wo hu ze o we a wo kro wo firi aka ne wo mu frantom a ye se beshit no mo fira eze na kwa no se babofo no kwa bi nya bi kwa nkom be fira ni nyina ye dwuma papa manfo mu di kan ena na kofia pia no mo mu ye ye no ena ama ena ya beduru ye so a ye so ye to aso e wa he every time bia me na mo asabe me hia Ghana ni o ya kwala o e penu safe no wonyino we try say me spend me time na me no wakasa na mamo bubu okwa asabe bia ne fie kra wote no santama asam kwa bia no wonte da jimbo ndim makola bi kra o ka chem say ono a kasa pese obedwon asantama na adadwon age nam so okay so obeya me ba ma me ho nam no ma me abekasa na watima ye dey odi aba because otumfo osetu oho no mono something kabomuntina ama otumfo agidin ani din ahata wo ewiasema enyina because say juma papa wo di ni Ghana ho no wo komenhia na hu adwuma wo di ni ho no mono a wo hu na ama okondo se be obeye asanteni ana so obeye Ghana because obie ni nsem na say ye ko Ghana ya odi ni na finish ya day wa utimi hu say trouble bia bi baba bechia the whole over the place nipa will be free other countries near the day nyina omoba asante aduane bi okwa say be since yesi so kwa ni ehunu bi da enso ne papa we ama ye hu say we asante aduane we to otumfo de ye bona ba so onyankopon ma no ahodin no mfantena ho nche na nimdie owo no wontimi emfa nkyere ne so emfa bi so nkyere ababunfo no a sabi omo ha no no na ye wo ayibize kane no na ka du mebi a yetimi ye ade a invite young people no nyina amoboba kane ni sane mane ba sade no eze mi main mission pa am se sabi me ya ye young people no mama be me ye ni age ye culture no ye ho na dwumadie na ye die no an say de ba empanifo no ye omja ma ye no ye to aso no so mu so tuma ba be to aso na uhwe no na asamo no mo age group no eze ye mu de sabi uhwe mu a ye wie ye dwuma oh nyamisi ni pa ni ani ye di Asante Culture no ache almost about 26 years ago and so yetimi ko adwuma yetimi sa ye Asante adwuma debi wo ho no ma ebetima ba se Asante ni wade bi a wo ye and so ye be ko adwuma the next day and so ye be ko ni akoye de o se ye manipa no bia and so ade cha no pa e be to so ko adwuma onyankopon so adaroma eni se adwuma papa ye ye nti no boni bi ensi ye ba ko ma ye adwuma me enye de ye nyi ye dida na okay ade kase hia me aye once eye ababunfo no me the young people na se me hia se ye ba ha no mo no a omu se ya na sika no ehu hia ye de then so ye ntra se school no ye betima ko because the school no ukwa na bi obi ohono ma o certain time bi a wo school no wo school betiku 5-6 years ne bi ade bi ho awaye e bi a wo school kwa ne bi wo sit down na e bi banyankopon ye wadom na atimi ko school susu na se wo hwia ade ono di mfie num a na mfie mensan ye bi a wo di afe betima ye de aye di mi de akra betima ka e de akire young people no ene adesua ena so wo ba na so ba na so wo ba bi awo kwa na so ne no ware a make sure say
every time bia obokwa akwala no ho no mo no wo ma akwala no bibia fa sha akwala no nsem ma akwala no hu say wo na ade ma no say bia time edu yesi ekoto akwala no books yesi bia ba na ma wo pa bra na be fa akwala no fa no kọ ba bia ton books no na ekoto ma akwala no hu say mbapa ne to sa de we ma me da bi wo ho no mo bi say wo offer ko school ho na ko pick akwala no fa no bra fie sa these things na wo ye ni nyina these akwala no o mo hwe eno ho wo ho no ma wo de akaw timi de kakra metimi e de agyamu sem kan no ifiri bo man afija ofe eni abankro ene coincident esi enipa oba ha kro oba be ma de no interview no onu so fititim na se adepa efra fija di e da ose mo mba ye mbuya obia so edo obia se ewo modwuma papa mo ba ha no so no mo modwuma papa hunyam bibia so nua ye wo ha mo betimi so ayede aba eda Asante Man of New York na kofiapia na anatieku abusuapani Charles Manu mahima fo nyina na madufie na brago eda mu nyina ase na Kwensenhene oduro no mapo medamu nyina ase namsa da mwase bebre so mutamu amusa ja to hodi machi ene me call mention so ade bia mani so bebre yankopon so wonhira mo santemani bia sabe wo se obi bia wo ye hu bia so na no so wan hira no kwa yankopon so be de obehira mo bebre Midin na Kwabena Amakye Sawoansan me Asantefuohene of New York me sremo sa Ghana US Connect omo video channel ya omo dia bay amanfo omo modena ase ye be watch na omo din so betime atre ewo wiase man nyina so ma se bebre mo pia